Kaya sanong kaswabon, kumadatid insanan. Lumisi peramutan. Ulom nakuro kapilo di bay na tu sigag kan na po ham. Sanong ngot lain nu kasyo. Umbalo did mila sumuang ke. Kay kano misi sa takod iswang sambayang. Inarahingan iswang kerajaan sorga kaswabon diti insan po dot kanu kaguya hay tumimu maya diti keke armin susuab iswang got borosa dusun. Makiano yahay dat alumis dapi ramutan gisom dot apupusan iti kay si sanay. Nuno na pa itamo doon, nuno imbulayan dahil ako sobon ba no? Nga may dad manahak do si siwo, manahak dot ay bilin omnogi pagangatan domin sa makumadya. Tinasambayan dahil sungaran Tuhan Yesus. Amen. Mobora sukod osanong kaswabon kumadatid insanan dat insan po. Bayno no po nga hari Jumaat. Hari Jumaat na pumabay no hoy. Teka ikaw basan na po tulon maret nga hari 5. Oto-oto ko tu rumikot tadaw sabat. Teka asusa na gini ginamo. Kaswaban na po bay no hom. Di aramay ko pi hot panambarasan datitid otopot ko pi. Obing kaus. Kasuwang na ako suruga. Kasuwang ka amo obing kaus. Kat ilat paguhat. Tulo na po panambarasan tibay no nga miagal ko isa paguhatan. Kasuwang ka tu suruga hot obing kaus ka mo. Bah, isay na ko obing kaus. Sayra na po oray tanilok munda obing kaus. Tay ko merajuk obing kaus. Milo katulong ngayon borsod kecil hati bulot duwakon gi dia kecil hati ka obing kaus. Sakit hati ay ya di sadu na kamuan na sakit hati nga miagalit kecil hati mila-milaw po kamuan na ay obing kaus lah. Agu muot ay tamodon kakuaan dot nakura tu obing kaus. Magisusuayot itinapak mo na obing kaus nga magisusuayot kapurimanan dati. Yoho suway na dohod ay kakausan. Poko koyo olom okito na lonitay. Okay? Itong pinay bonar suway na di siya kakausan. Mungkin iho obing kaus ako pasal sumandak. Nga iasin kapal no po suway na di siya kakausan. Milo dati dat ay borosan dat itinapo kamoyan dat obing kaus nga haro piro-piro. Miagal na po ko obing kaus at dan pamagunan ko dunyawian. Nga gumui. Iso na pohot ay kapagalan dati dat obing kaus at iti kamoda doon pamagunan nga kumaus to ko diwoyoon. Miagalat kumaus ko YB. Ana tumboyo o batas si siyo kumadia. Teka ana tumboyo ipinakyano no. Kumaus ka na di. Kumaus ka na di ham.
kada po kada po orikot to po kagu mangundi, kada to kono undi o isiyo ka. Iri nga isa imo ti komo na ubing kaos iri nakakaos mo diri ti digi. Kono ko nakakaos iri. Kono ko ubing kaos nakakaos. Ay kaswabon na po ba ino nga balanda dati mangimbulay lo kamuyan dat kumaos iswang dat ay rohani. Ilo na pot iswang gadong pamagunan nga gumu ilo nga ato kay dingan imbulay hay lo umbalanta ko mangimbulay ti ay ubing kaos, kumaos, iswang dat rohani. Paguhatan na po diti nga nuno magyahot ay kondos tu kumaos ta kondo. Sakira na pod iswang da gurup nunuhi gurup di gulo din. Isay da ko hita sinumimbarit borasit sumanda karide. Wah, sumaliwan ako po kadi pag iya tunga-tungan bud iya no tiga kakuaan dit gawe dit kapuri manisid anuman padulyo ka. Kapuri man pun dad padulyo da iswang ka gurup nga sumaliwanan dagi. Nakakaus sarit yan di ba? Harano hit kumaus kakuan no po nga natumboyo ipakyanuan. Suway kayri niagali binaras ko diti no kapuri mandat pusohon. Gumu mo titi kapuri man pusohon iswanggat sakirad nga dati borosad iswangga gurup WhatsApp, gurup da Telegram tay ka nuno na po nga hara timpud-timpud kapuri man kad pusohon. Iswang piatit iti live siaran langsung nga iboros kapiyad iyo ho kumbala ko kapuri mandat ako'y pusohon dit hirid suwang ka gurup. Miagal ko magisimbar-simbar magyatong-atongin na comment na kayo. Hara na may sisip. Ongay ka na ya sisip nga ako katutun nila kagumuan. Ay say may simbar diha. May papangka nga ayso. Dawlo na hindi may simbar. Nga miagalid dit kasunyian di tanga-tanga orang ramay. Saruhan na po na miagal ko may kad isa o kayo nun. Ay sa katutun diha. Karikat ka diri nga hara po may insamok nga ayso. Mintong po nga ayso, kahangis po nga ayso. Irinig ko mo dat kasunyan di tanga-tanga orang ramay. Kadang-kadang kat iswang kat iti gurup-gurup magiboras-boras iswang ka gurup WhatsApp. May kaya sisip nga ay say may simbar dia. Marabot comment da hitid live dati. May kaya sisip ay say may simbar dia. Ay say may otopot ko paing kukuro. Mumbal no matin dia dit kapuri mandat pusohon. Ya di mari gi. Suway kayri kapuri manto ko nagidot gata sampaping berat sebelah. Kaubasan na tirahet ko vaksin lagi. Ontok na pod anti-vaccine mo ng boros. Nah, ino po di pro-vaccine nga kapuri man na did. Berat sebelah siyo ka. Teko ay pro-vaccine mo ng boros. Miagal didit. Mo gobi didit. Iminengay pakidarom. Kamuyan dit ay. Gata sampaping gisyo ka. Di ka nihab. Haro isa bawang ko hitid dahad kamundot bawang onggom. O ngayon, napamutong iti tambalot, tinumuong.
atuong pa siya. Kori katiri bawang pangilagup ano numan titiho iwaig. Pangilagup mo ti siya. Kasingud ko nga ara atau kasingudan ka. Titiho ko nga oy tom iway. Oy tom. Haro iso kilang lo sarayo hilo mo. Ano ilanum tomodon ko. Pengkukura tu ina padihit. Kumbahan di kilang nga kaluyong hilabawang. Hingga padid ang saray, ang lomi, pait, ang barob, lumpis-lumpis, piya nga gumanangay, napatiyan na matay. Nakapangilago pisya dit, waigat, kumbahan na kilang. Beracun na kantor itu. Ang patay ngay pagisada. Jadi, ang ngayon ko na di pagano video, papimposa ko diri grup-grup pot kampung. O dia mo tila bawang natid tok. Ay haro no kagulot sisakilang ka. Ina pa yung bawang hindi nga lumuyong ka hilad bawang gasuk. Hilo na pasawa nga pakansuk harology air. Jadi hilo ikorikoton. Sedo ko hino pakansuk. Humarap pa di chlorine dat nga ay hindi atawar racun we. Hino pa chlorine nuno na atawar. Jadi papimposa ko na dihit video. Kadi di sangulun. Kay madit ti barat sa balakas yun. Kumano po siya nga isa idiyad obian. Kampung ko inokilang kasyo. Kangkuhom atas pagar ako ti. Sakiran isay na po point top otom irin sukungan ko kang. Jadi sakiran na po point top ti kampung sukungan lah. Point top ti kilang sukungan ni point top atapot na point top Korean po. Kapuriman tokod tidak adil berita di bo. Berat sebelah. Tok kosoro no motid iri na taden dati kumaus. Obi kumaus to konon do. Iri ni kamondat kapuriman dat ay sa kaadilan, ketidakadilan. Kumaus si mati kapuriman dat di. Suway ko iri. Itihi tagumo. Ilo ni kamon kud aaramay. Kaubasan nad iti no hit ay awayaan dat iswang na gereja dati. Iti kamoyon dot tersinggung. Nggak di tersinggung ka dusunay. Pasindiran ka nga malayo po rin. Ontok ka nga malayo. Tersinggung. Nga aratian, ako kumun tersinggung mo. Hara na po manahakot taguran, manahak kasusunod kumadiya. Tersinggung ko nun do. Sayra na po do, tersinggung ko. Hiri na kumaus. Kagumuan natin miya galid di. Iyo nga, kumbala ko ikapuriman tiyo di. Sayra na po ay harohot mo munagur, manahakot tagur. Kukuaan. Kukuaan. Sayra na po harohot manahakot susunod kumadiya. Oto po, ti kamoyan di siyo. Pay nga ami, nga hirin na ako kuhaan to ko dun do. Sa kirad igurup, sumaliwan. Kumaus no matidiri. Sa kirad, manahak ko nun do, susunod. Terus at may ko na di. Comment DM 1. Har sinumuliwan ka di. Kumano pa nga hari o kukuan sumuliwan ni o kukuan.
tutup chat ka DM1 nga angasangaling mo tiga DM1 oy. Yun ay hari sinumuliwan kan tadi haro karidi. O kukuhaan. Ilo no panasakit tokot kogumuan no pod ay jemaat dati. Amoy sambayang no puro. Sira daharohot manahak ko susunod. Manahak ko nasihat. Manahak teguran. Nasihat. Bilin tegura ay nasihat bagi. Sira nandod ay abarasan ko. Kukuhaan. Man tadi kukuhaan, amoy sambayang. Toko nando mo'y sambayang. Galid kukuhaan, amoy sambayang. Iboros ko piola. Topoti mo tigya. Gumo. Isuang no pod. Imbulayan to kadilo tu kogumuan da anggota dati nga amoy sambayang man tadil no. Itit haro no po mo boros. Haro mo nagur. Nando may sambayang. Gumo mo ti. Hinado ko nga haro. Tidahay nga haro. Mo giagal no po. Isay no kailad. Iyo kayo. Nagitiad Boleh jadi disuin na. Net gondipar. Boleh jadi mi agalid abarasan nga kukuhaan sekira gereja na may sambayang. Igurup abarasan main no pakatu do ko tu ang asasampin sumaliwan. no di keuntungan sumaliwan nagiti ka. Jadi may dati ukabay isuang kitab Matius. Matius 10:8. Ayat ke-10:5. Arait ko memilindet ay tulun sa pitulun. Iyaw ngay sesama saudara. Ayat ke-10:5. Man pagisam wadu no hopod lah. Sayra no pod kapomon sa dusa hotam pinay no. Sunuday na siyo isiriba da apatomato. Sakira na pod makinangaw siya bilin no. Isiya na po nga nakotanduli kago. Nano no kago. Ako'y alimon dat itiralandat manahak dat nasihat. Bilin nga haroy mo tigeralandat it osonong. Ina pa inuman borasa dahiti nga 4 mata. Kumano pa nga sangulun na patulun nga 2 mato. Jadi rati na padila 4 mata nga 2 ko. Kumayan na pa nga sira na pod mamisunod ka sa sangulun. Paguluanan po 2 kau na kailo. Yadi 2 kau no. Nga muntok na po doho tok ilo na kumayan da manahak ka nasihat ako kailo. Susa bogyalo. Susa bulod otopot kapiyo. Agayo tomodot tanggungan dati. Agayo bebanan. Sira na po may ko panahakot teguran nasihat ko masasangulun. Agayo tanggungan no. Nokuro. Ginawa na pa dituluni digi. Minghahali kanada ka. Minghahali kanada. Sakira din na po itaguran no di ngayon no poboroso tay ko pasunudan no karait ko tanganak. No kading no barasay. Da po dia. Iya nga agumoy tanganak ka. Iya di matire.
Ming hahali temudkom iya nga hari bedia tanganak boh kada po dia kah. Jadi seira na pod manahak toko dot boros nasihat pangundar kumad tulun da suway. Irini komon kud agayo hot bebanan agayo tanggungan dati. Tu ina pohit poborosan dati di nga pintong gisyo dot aku kuroh kono iya kah. Kada po kawaya kay buti awayanku kah. Hiri nandad piyantang kasyo. Akan iri na tokoy. Akan mati ka osonang iti may panasihat. May panahak kasusunod kumatulon sa pitulon. Nga naboros sa hitid ayat ka po ng 5. Sa kiron na po dot mumunsay duso. Apatut no bagyad man na sunuday mo. Kakito kono pod momiduso hom apatut na sunudan mo. Sa kiro tambalot no momiduso ay lano karati kadit winan sesyo. Opus ka na pod di tambalot no. Sunudan na siya tok. Mati osanang itit perbuatan no ti ka. Da opus ka na di tambalot no. Kada po nakihalu. Sa kiro dat ay mamiduso iti tambalut, kada iya po nakiunso, kada po nakihalo. Iya di. Topot ka rin. Opus ka na po di tambalut no, mamiduso na po siyo, kada angay uhup, kada angay tanod. Nga, may siyo. Nung kadhadid ayat 15. Apabila saudara mo berbuat dosa, tegurlah dia. Opus ka na po di karuhang no, manguduti siyo, kada po nakiudut. Kada toko miagal di Ananias sam Safira. Kada jangan berkompromi. Sekiranya opus. Sekiranya pod numan wisya barasay ay makinangaw. Ay atumbayaan dia. Nga ako ni kamugiya galilot kulo bo kantakan harohit miloh tokod magangat tatulun da suway may uhup harohi amo. Nga sekiranya pod miloh ayat ko po monom ano po siya makinangaw dia pangigit nandad duho kagutulun moy dat mantad ko kaintalangan di duho tay ko talutulun da saksi inapandahit kamayan di nga ato konondo api duho ginawo. Haron na punda saksi nga paintapot nando. Nga ako ni ko insana no kesat miya galilo. Hari milo, hari amo. Nga sa kira na pod ay kawayad isuang na jamaat o milo no paindalano no miya galilo. So kiro no pod ay siya makinangaw idi saksi dua tay ko talo saksi. So kiro no pod dua saksi karolot dia talo no po saksi katamba dia apat lah. Apat tulun ay siya makinangaw. Mananda po lambuso kumah dot sidang jemaat. Sakirot ay siya magakon. Do ay gitan da isuang ga jemaat, isuang ga sidang no kadhilo. Intangan na po siya sebagai songulun it amu katutun kinorohingan toy ko pamungut cukay. Tukay. Paingkuro ka mo yan dat amu katutun kinorohingan.
harati kamoyan da pagan. Pagan no po nga, haroy kinorohingan di lo. Itu manu do katumbayan di lo. Moy no sambah da tu danu daway. Sumambah nilo tango kayu-kayu. Sumambah na tadaw. O tulan. Komon no po nga. Iti no po pagan nga. Ay dati milok komondat. Katutundat. Ay dati milok komoyandat. Katutunda kinorohingan. Tu ino po dilod atutunan nga. Ikinorohingan dilo. Kumono pa nga harohi katumbayaan dilod. Right ka kinorohingan. Nga aduya idit ikomoyan datid. Harati komondot bebas. Bebas. Haranagi karaitat freeting ka. Toy ko etis kari dinong giris. It atumbayaan da kinorohingan. Itinapot gulungan da freeting ka nga. Toy ko etis. Tok. Imo ti it. Pay mahamaha imo ti kaulun. Ilo na pa komon dati pagan nga. Lobi ko itulundot. Ipeng kurgalat tilo. Igulu-gulu. Gulu-gulu lah. Nga iti na pa komon dat freeting ka. Toy ko etis. Nga ikomondat educated di ngay kaulun. Iti tulun-tulun da dondo. Iti timpu dondo. O gumuta mo di Thailand. May ka na po nakisimbar. Tok. Ay alala. Jadi sekira na po haraid pagilitan dati jemaat. Ay gitan piad isuang da sidang ay atumbayaan. Nukadhilo. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Kamu na po dim ako, nakaanggota jamaat tiritid Iya dihat pangintangan dati. Kumadit tulun na miya galid Mo boras ako kumadya. Nuno na po hit kagasan dati hiti pamagunan. Nga akagasan dahil suruga. Nuno na po ipaiduan dati hiti pamagunan nga kaidu dahil suruga. Mo boras ako nagi kumadya. Sakira na po duo tay ko haran na po duo tulun mantado kayo diti pamagunan. Dat isi sa ginawad makiano. Dan nuno na po. Nga ina pa ipakianon ako. Di nga tahakon da kinorohingan. Ihila suruga. Tuhingga na po at haro duo tay ko talutulon na tumimong. Isuang gangaranku. Hiri hakod ipagilitan diyo lo. Kamuyan na pa itang pinay nga. Kita ko na pala hodid ayat ka po da mualo. Akagasan to ko na pa itulunid di. Sa kirad papawon sa isya duso. Akagasan to ko na pa isya kaguli kago kumakinorohingan. Ilo nolo kamuyan dat nuno na pa akagasan ti pamagunan. Akagasan na dila suruga. Akagasan no pa ikaruhang no diti pamagunan. Akagasan na dila suruga. Akagasan dati tanganak. Akagasan na dila suruga. Right ko keselamatan. Ngon na po dit. Ipangintangan nilad ari baw nga. Oy gitan na po dati isuang nga kebenaran na sasangulun. Otapot na kapiyad. Ay aruban. Tako na isya dilad pamagunan dawago. Nga ata ko na po isya oy gitan na hiti pamagunan. Ingka ka no. Bah. Jadi masalah na po kagumuhan na jemaat dati na bayno nga sayra na po ay mandati anuay dat boros, bilin, nasihat, taguran nga harado kemungkinan dat katumboyo. Kumuiso tumo batisyo monosolisyo magakundit kaboboyhon daw sumimban.
osonong do dadi di hot katutukon nga kagumuan no po itong Pinay. Burasan ko kagumuan lah, kagumuan kanto. Saira na po hadat manahak takot taguran kumadyo maat dati. Boleh dikatakan kagumuan na po nga kumaus. Sangkuroh piyahat kahalus sidit ay ralan no mamisunod nga mimbulay na lagi naod kumaus. Kecil hati, sakit hati, ilo naman ti kapiyo masalah dati ti. Tahan tukul, o binto, bikan ta kapiyo ti kamu na tahan tukul. Kagumuan na po nga kawaya nandulot kumaus. Kumaus nando. Kecil hati, jadi kecil hati dusun na kecil hati. Harima ko tumugod. Jadi saira na po dot kumaus toko nununo katutukon. Nuno katutukon iti kumaus. Haro piro-piro hot nen talangan ko diti kumuiso na po nga magalay. Magalay. Sa kira na po Edson Salumin isiyo hot managur dia. Isiyo ho manasihat dia. Hino na po isiyo diri magalay ko. Hilo na po kakadayan o kita no isiyo. Ino po iwayaan no nga kapirubas siyo, kapitalib. Magalay. Suway nandoralandat wayaan no. Tay ko sa kiroh piad kapitim baba temod nga miya galit kay katutun di siyo. Magalay bagya kamon ka daw di. Jadi tidak mustahil saira no pod ino po himanahak dia dataguran imo sitar ketua garaja idiakon bendahari teko anggota jemaat kumaus kono po magalay moy no po minanagur dia sambayang boleh jadi kono mo sambayang tu magalay ko atoy jadi ngono pa di pagulia ilat tuluh depan ambarasan dati obing kaus kosuang nang kusuruga kamu magalay ka na po may sambayang pengkura diri mantad ko hinod diri hit minanahak ko taguran kumadia magalay ko di may sambayang may dadati pemuhanda may pengkukura diri right ko komunda suruga suway kayri sira no pod abarasan to ko kumaus ko no po mimbulay no mo titi tumugod ko no dit mino nasihat dia iya din no bagyari memang tumugod isa-isay mo nasihat dati nga sakirad ada di ka nga mo tiyondo kano po di mo buros dia tuk haro hiit kumaus magidu hari kumaus tumugod tumugod ko no po nuno katutukon kano oroh yan ditulon lebih kurangin lo magalay tumugod otogod ko no po di sa sangulun hino na po isya diri kumoy diri suway dia ada pakayaan sakirad kelas sikula sabat isaw min boni himino nagur dia nga ina pa di korikot kod nakalambat ko rin umikot korikot ka dihiri kelas nga hino hisya diri
kompom momoy kadiri kalasbi. Kano po kahiri kalasbi lumambu sirik kalas bolia. Otogod ko gyasyo. Mintong kakito ko pa nga ako. Aaso nung ginawa no. Sira no patumod ko. Mimbulay ni ginawod. No, di guna ko ti may sambayang ka. May ako sambayang iti ginawa ko. Hino na po isyo nga. Tumugod do ginawa ko. Ay say guna ko may sambayang kanundo. Hiri notadon no da may sambayang. Suway kay ri. Mantad ko otogod ko nundo siya mimbulay nundo ti kumoyon dot. Gadi ti banci da dusun eh. Banci. May digada ko retam nuno banci da dusun. Sayra no pod mimbulay ti kumoyon da aratan. Aratan kan to ko. Aratan no bagi. Mimbulay no pakaguti kumoyon da aratan. Lebih kurangi ngay lo. Aratan kano po sa ulun. Kakito kasiyo. Ano so nang ginawa no. Ay, ako na ti may sambayanggat arata ginawa ko kakito siyo ka. Ilo no po kumunda aratan nga, ino po kaguhi tao sonong. Itulun nga karatan no. Boleh jadi di ikaruhang siya nga karatan no nondo. Itanak siya nga karatan ngay no. Ay so, piadaan da kaitan dilo. Ina po yung minamisunod dia nga, porosan ko na po adat. Ina po yung minamisunod dia nga, kusay, imolohin ko kusay. Ako di orohian, otogod ko diolo, otogod ko siyo, aratan ko di siyo, ipiay koruhang siyo nga karatan ngay no. Itanak siyo nga karatan ngay no. Ikaluwarga di siyo nga karatan ngay no. Aratan ngay ko no po. Mantad ka aratan ko. Muy ko pa sambayang. Amu no. Bobos piya nga mundalig garaja. Mundalig garaja. May hela garaja susuway. Nga ino po'y ginawa no kumadi minanahakot. Susunod kumadi ya iri kasari. Ay kasimban. To. Jadi itino pa kumunda kumaus nga ay borosan na po datin iswang panambarasan da rohani. Sayra na po kumaus to ko. Kohompit nanda kinorohingan. Kohompit nanda nga itulundot aapatut. Miyagal ditino di aratan ko na po dit minanahak ko nasihat kumadiya. Ikaruhang siya nga karatan no. Itanganak siya nga karatan no. Itambalot piya ditulun nga karatan no. Aratan ko na po ditulun nga dihom. Kohompit nanda kinorohingan. Paingkuroh tu kohompit na kinorohingan. Sayra no po manto ko barasay do tulun. Kita ditegur. Kita diberi nasihat. Iko mo yan kud paingkukuroh tako dot popohombit na kinorohingan. Aratan tako no po ditulun dot minanahakot ay taguran kumadati. Hiri nanda impunan datid amoy sambayang. At ako na po may sambayang kohompit na kinorohingan di. Nakuro to ako may sambayang. Kamuin na pa nga po pohompit ako na kinorohingan. Ino po yung minanahak ko nasihat dia ay sa kaitan dit ay sa kaitan da hari sabat. Mintatas sa po manginom buway. Mintatas kaya manginom buway Jadi sayra no pod ato ko mo'y sambayang mimbulay na danday tuhot datid no di salak kinorohingan to ako may sambayang. Ina po himinanahak di taguran nga akon ko kinorohingan. Kamuan kuno po diti nga itulun.
teguran nga boleh jadi det ay sakay tanda rohani. Mungkin det pilih tanda-tanda pipiarawan ngai ongo manuk. Manuk nu asaru may pintai dehirid pandatandit sungkad tukad kadis yadim ayah tadaw ko did ay mangidut tayo ilamanok mangidut tayo ilamanok no mo ditiwalay iri no nga kumaus ko no di kadi mo sambayang ay so kay tanda kinarahingan dehirid man ko piyo itasuno gamanok may pangakan di manok kit sampaping walay kadis yam ayah may tamad pangkan di manok ilat tasuno ka iri na borasisyo kadi may sambayang popohong pita kinarahingan iri tampinay. Jadi tuhot na padadi dilo nga sayrad ako may sambayang no di salah kinarahingan tu pohong pitan no isay di alayakot manhakataguran mimbulain hara pamadila tuhot isay di alayak manhakataguran tumanud da puluhodid Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kamu po nga, isay no po kakitad momon say duso, alayak no mo naguri tulo ni di. O insanan takoting haray kalau mo kon manahak takot taguran o kon ko popokitad iyati no po nga pay maha-maha. Haray ngay kalau mo kon dati. Nga ilo na kamandat magiuhup badalot tilo bo. O insanan takotid ay nong kaduso kamandat ay sa ipay labi-labi dati. O insanan takot na pati nga ikidusa ngay takot tibo. Sakira na padad iyolo ngay takot to kumoso no nga dati pamagunan. Kau kita hakudi ati madin dat mamiduso, taguran ko isyo. Kau kita Melbourne daho mamiduso, taguran ako siyo. Magi sunod. Kumano po da nga oso no nga dati pamagunan. Nga hanya mimpi no rin. Ay so otiyod di. Hanya mimpi no rin tiyod di. Jadi intangan to kono pala hadim apabila saudaramu berbuat dosa tegurlah dia. Kamuyan na po nga ay sa kamuyan dat mana pa itari bodilo nga isay no po nga alayak mo nagur. Serad ino po perbuatan dati nga mangigit duso. Kapamiduso. Iya agumidusa no. Nga mamiduso no pa ikaruhang no alayak kay mamisunod di siya. Ikaruhang no agumiduso. Nga sera na po mamiduso ko alayak ikaruhang no mamisunod. Kamu po nga isay na po salam patut to kono magisunod-sunod di dilo mo. Kada dati anda dod sempurna pohot kaposian dati ay manahak to kono ginasihat. Iya dadi lolod atapot kapiyo. Agat temu tigalod lobi po na galit mangigit tugas-tugas sa ikampung. Alantik ko na po katua kampung. Iya nga gumay kalau mo kon. Haro keluarga nu, haro karuhang, haro tanganak. May nuna di salah sayo isong ulun. Iya ngan iyo di hinawayaan di karuhang iyo di hinawayaan di tanganak no pengkuro ko. Tok aga tumutilo ay pengkan lagi kadaw isuang ga gereja. Pinsanan takot tinga harangay kalau mo kon haro duso. Nga magisunod-sunod to ko ilo nadala tomodon nilo mo. Jadi sayra no po di det kumaus to ko ato ko no may sambayang. Papahompit to ko nagyakin rahingan.
miagal na po didi. Tuhot na po didi lo nga kasuang nang ko di surugah iti ubing kaos. Intangan to ko na po di kumaus ko, aratan ko di tulun, otogod ko tulun, popohompit nga ko kinorohingan, ko di nga may sambayang. Ay, mati kasuang ga surugah gi. Paing kukuro po di. Iya, odu ya, no mutid amo, nga, isay di no kailo. Nga, intangan no pod, ay, iboras to mod, aratan ko kumatulun, otogod ko kumatulun, pausawon no polo otogod ilo, mumangi. Kono kinorohingan, haron, nigi mo titiyo di. Sayra no pod, ay, on one taguran. Papakito-kito, nagindad. Miagal ka hari sabat, papakito-kito, nagidiad. Maiksi ka raja. Iya ako tuwaga raja. Kontak na di disiplin. Itulun. Kumawusisyo. Tumugod. Papakita-kita, naging dia ada mindahu. Pengkuro, gi. Jadi, iya di na po di hom, pengkuro dia ada pengintangan. Kasuang po di surugah kamu. Nga kinorangan, hindi kayo ladid atopot ko piyo ba. Pangimbulay, no, pamusarahan nila, tulo pa ng barasan nila, tilo. Ina po nday kausa ko pilo abing kaus, nuno. May patay. May kano po patay. Pengkuro. Dudas. Dirit yun, digi. May kano po patayom. Ampay no. Pengkuro po di bortobat. Harapon ni haro kasari portobatan lah. Nga gumo imatitit say radat ay kakaus o ginawo. Kumaus. May patay. May tuhon. May panginumbot rasun. Ilo na ngay katutukan nila. Ilo abing kaus. Jadi ay iso na pa kago kakuan dat iyati na po nga pantang ditagur it miagalidit amilo komon man na si hatay. Iyati na po nga mamusaraw takod pay mahamaha tako ko iwakon. Tapos tigi mo tigya. Borasan na po sa kirod iho. Monikid suwab mo nang boras sa right ko boras sa kinorohingan. Sigog kano po din haro dihot ipagilitan na kod minoy pamawasap. Ada di ka nga mo tiyoti kano. Borasan ko na po email bon la. Pono gurne email bon dohod. Ada di ka nga mo tiyoti ka. Intay ko na siya isay ko di mo pono gurdo ho kangko gi. Nuno na kalulusan no mo pono gurdo ho kangko. Mimbulay na tiyod. Jadi ilo na wo kondo kakuaan dat iyati na po nga pantang ditogur. Kapuriman takod iyati na po nga pay mahamaha. Itong elder katua gereja. Ino pay monagur dia it ay sa jawatan. It api ay kumbalot o sili katua gereja. No kaginaw no. No di dia taylalan ka. Irinad isa na po mantad kakuan dat ato ko pantang ditagur nga kapuriman takod iyati na po nga pay mahamaha kay wakon. Gumo mo tilo. Buli jadid iya na po nga ki haro-haro. Harohot kedudukan no. Status. Harta benda. Ilo nga o silingay isuot ay imumun say dati dat iyati na po nga pantang ditagur. Iya na po hom apangkat ko. YB lah.
YB ko. Ino po himoy panahak kasusunod teguran kumadia ketua kampung nudi apa kaki apa kaki kadati mia galodit durian may pigugu disangop apa kaki disangop ya dinari isuang na po 1 Petrus 5 ayat 5 ay anam balas sa pamalod Oke, ayat kalimpupusan kumadati isuang ke 1 Petrus 5 ayat kumulimo kumuonom paingka kau nagi ay kamulakan tuku kau na kumadit mololahingay yo kayud ainsanan insiriba kau no kumad tulun da suway tu kinarahingan ng pamoti sumapis ya tulun dit ondos asumbong nga alisihi siya kumatulun dit asiriba ginawa tok ay mololahing inapay mo nagurda ko nga ikamulakan kukura ko siapa duluan makan garam kamu ti haron ako pwede di gereja nga yun dito koy manahak no po pendapati tango mulok-mulok no kadatid ino kololohing ay molahing kung mo ti piro na taon ko katua gereja kan nga kano pod hilo anuan ta kano poloho did ayat ta itanga nga iyo kayud oinsanan ka dan kamu semua among iret tanganak kamulakan molohing iyo kayud oinsanan insiriba kono terhadap dengan yang lain rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain nakuro tu kinarahingan na pohom sumapis ya tulundit ang sumbong sumbong ondos miluborosan ondos kalau sumbong ila mogondos bangga sumbong olisihi siya ditulundat ang sirba ginawa jadi isok na po kakuaan dati pantang ditagur kago nga akawas ginawa dati sumbong kumuonom mantadidi rendahkanlah dirimu isiriba dot longon da kinarahingan dit ogirot moed iyo kayo na po nga paingkawasan disyo dot sayrad ori kata timpu hingga na pod ala hari timpu dot ala tokoy tibo miagal ko iswanga mo suarat tok isa na po karamayan ti mo suarat nga imogi magilalapis iti pandapat pandangan paingkado ta soro iri taramay nga kada ta konod kaimbulay lo kamoyan dat ay sumbong akawas sa ginawo kano pod pagangatan pod hiti nga minsiriba to kono kain siriba ko piadi nga sayrad ori ko tatimpu painsawatan kay kinarahingan iso no pohot naratian datid no kuratu naratu irogon man tadi di kasumbungan di siya jadi milo dati borosan orang sumbong iri no po nga tinumong kusidit koboboyuhon di rogon sayra na pod asumbong toko iri na pantang ditaguri kadawri
Pagangatan po di dilo nga, siriba ginawa dati. Rendah diri ke rendah hati. Noretan kedua di lagi rendah diri, rendah hati. Tumanu depot dit boros-boros sa pangin sa samod. Nga, menang kiala to ko, okon ko mongigit tarati donala. Menang kiala to ko no po nga, akon ko mongigit tarati ihati no po nga nala. Sakiroh dat kopio duh ko mikaruhang. Pointopot ko. Nga menang kiala ko. Menang kiala ko, akon ko popokitod iya no po nga poinsala. Poy manang ko di. Haro nagi mangko timpu dat isay no po hit menang kiala, iri nagiot ay poy manang. Sorohon na dati i Raja Salomo. Harati 2 tando kitanak tokoro. Kapatay ni tanak kitiso. Bah, doho iti tanak apoy miyaw ka. Adi magakun. Ngoyo anuay gayang man kung nagi lapako iti tanak kadi raja. No kadi sangano di tanak. Tahako na po siyo ka. Munang kiala isiyo. No kadi na okon ko sangano di tanak. Uy, kangam magi kopyo. Ngam no kopyo ka. Nga kadidit raja isiyo sangano hila tanak ka. Iyati kinorohingan nga. Yelo nolo komoyon dat minsiri ba to kono po. Ori ko tatimpu poinsawatan to kay kinorohingan. Jadi mengalah tidak semestinya kalah. Kadi penginsa samod mah. Penginsa samod dumadirit ya diki. Nga kakuaan pagyadati did mo nang kiala da sumono nga mada tokod minggayo hit masaalad awayaan dati. Mimpun no pamitogod-togod mo nang kiala ko no. Ampakan na rin dire. Nga kada pun dod hanya mimpi na tiyo digi. Hingga na gidi. Gisem mo suwab nga mitogod kasari. Kada toko poda sihdat minsiri ba. Kakuaan na po nga iyati na po nga poinsawatan da kinorohingan. Sayra da ori ko timpu. Dat poinsawatan to ko kinorohingan. Tako piya minsawat. Kinorohingan ni po poinsawat dati. Sakirad irihot o sanonggo o kita kinorohingan. Jadi ipagangatan ko itong pinangad kasuabon da bay no. Ipagilitan dati haro himutigyahit obin nasihat no. Obin tahak na taguran haro hitir di. Nga sakira na pod iyati ina nga kakaus. Ako itumbayan iswanggot 470 page DM 69 71 Oswald channel. Ako atumbayaan dat ipagilitan po dati haro kanto hit. Ay, kengkuro garit ya. Atumbayaan ako ipagilitan po dati dondo. Haro hido kayo hit nakakaus. Angay ko di mo sambayang. Nga taubat ako kama. Taubat ako bay no. Dat akon mo ti ka kinarahingan po yung salaid di. Akon ni ka kinarahingan it po yung topot. Gisom dat angay to ko di mo sambayang. Taubat ako no. Kada tokod nuno na po nga kinarahingan na pasalawan dati. Sakira na po harohit dati kanta kanda igaraja. Ako hindi ko sala da kinarahingan. Nga iri no hit ay kaboling kahangan da tulun sa pitulun. Ay insanan to ko nga haro kolomukon. Sakira na po haro dati kanta kan hiri gereja. Kasaraw ko mundali gereja. Salah sayon po ya. Salah sayon po yung masaalan diri mundali na gereja. Jadi kaguli ka kago nga ay so no po dosi. Ay so ni ko mo na marim maginawa.
na salasay naman tad. Tokoy igya kapag ingam-ngamit tibo. O gumuit, dati kapag ingam-ngaman. Ay, si sala dat mo ako hilo ako numisaw. Ay, si sala da mo galid eh. Nga, pasti kandat haran po masaala no di gereja salasayan po gya. Manu tokod ino pa'y katangkiadan nga kaupusan tokod ha. Kaupusan tokod tinumungkiad. O kon ko, nga maging minisir dilo ka. Mada tokod hari di. Jadi, ay ino po nakaguhit korohian tokod tinga pengkuroh piadet opodos kasinduol o boros sa tulun. Kada to na datatak. Tuokon kay boros sisiyohot kasalamat dati di. Hubungan ni dati kumakinorohingan. May to kono kagasay. Kagasay to kono kinorohingan de hiti pomagunan ti kaposyon dati. Pasti de ipomagunan dawago. Hilo to kay kadaw. Jadi ay siya ruhay not anam si tanga oy. Anaruh pati dalo ponoruan. Tumbayaan ako dot ako ni ko sonong-sonong ilitong Pinay. Sorohon nagi dati nga tok susamo ti agat. Ayso no suway dat porikatan dati suway ko kinorohingan no posandihan dati. Man to ko igitay kumakinorohingan poingka mo ti diti kinorohingan ka. Makiano to ko kagarasan kumadisiyo. Gisam dot ano to ko monolibang banit kinokausan dati. Magisusuay at tapurimana torili mo dito sinuwa kadakatomo harong isondiho no gitambalu Yesus kasasari korongo momodui ay soko ira sinanondaw kadakoto Yesus nagsondiho. Kano misisa takad isang samayang? Kinarahingan isang kerjaan sorga kasuabon diti insan pod mongom si kawihay tu nakaimpupusihay ti panambarasan demi susuab miyampad alumiso piramutan minangimbulay yahay arait ka itit kapuri manandat abing kaus tay ka kumaus yahay no potim tulundot ang alamok asaru yahay kaya iti kapuri manandat kakausan amon nutundat idang pamagunan tay ka igereja. Sakirad ipagilitan dahay nga harohit nakawaya da kantakan miya galiti. Nga kadada dat otilombus dile ginaw da kumaus. Nga osonong da dat rumikat ilo kumadia makiuhup kanu hilo dat tumalib dit kakausan dilo. Sakirad mantad ko kakausan dit itisom-tiso isuang da gereja nga anu da dilo dot ay magisisok kagu moed kanu popatilambu sitit pagisisaan isuagot popindalan dot palayanan panginjilan nagi pagandadan do karikatan kumendo kasuabon diti sumambayang nagi haydot umad kombolutan dahay isuang dot kaboling kahangan do kalidasan megal di tulun-tulun dit nang adakatan dot panasakit
COVID hapadam siam om nagi panasakit ta isusuai. May daylo anway da pangalingasan om kagarasan da ginawad tumuguang di kantakan niya galindi. Kung sikaw Tuhan tu simbaran ti sambayang mientok da karahyan no. Tinasamayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati isu anggot panambarasan no kasoban na bay no. Ipangalimpupus siyaw da haron no hit naganitan na ginawa na ko haron naman da kumaus da ko nagi kada ko abing kaus ko piyo mo. Man to ko'y tahan tukul. Tahan tukul nga imahit o sanong katahanan o kon kita ngarat. Hinako po o sanong tumagwanggot ay persadiaan na tadaw sabat kapiruba tako kagudot kasuwabon na suwab.